Manipurni patimung kitingwi Kraksara Agotala Press Club Tripura Student Federation Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee Tai Tripura Jharkhandi Samas Union Porishad ni kokthum panda achuk jaka Manipuri hastewa Manipuri naga Tei kuki bosoni lukurok Bishi kolok romai kethalai kesangni bishinti tongbai phailemeni Pia o talni 3-4 tarik salmari ni semi sanmurok bini laya anglai Khoraksate khoraksano naslewi kinema singsa patimurok patiwi tongkha bosongni bisingo nasle laimani patimung patiwi tongmano kok salaimani bisingtei kesang khlainani naharmung bai Kraksala Agotala Press Club Call for Peace in Manipur mungoi kokthum pandawa achuka Tripura Student Federation Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee Ta Youth Jharkhandi Samas Union Porishad Sing oro joint press meet mak khamini ka bonom TSF tai Tripura Manipur Student Youth Coordination Committee tai Tripura Jharkhandi Samaj Unayan Samiti sing milu winai tini joint press meet khamini ka bono sing samino thanai 3 tarik 4 tarik Manipur ni gotana a gotan tino sing tino bono tangbai mai khega sing call for peace in Manipur aro shanti mane hamjamung tubui khaksamung tubui taisa tongnani abon tinin sini je press meet sing samino koma borok khoting karo agin simino aro Manipuri tai kuki naga borok mili tonglayu ama keno tini o je incident tinai black tungplai dambai sing bongno koinai joto Manipur ni borok no hamjak mung te tumnani phirogai tai abono je government ba administration tonglai Manipuro abono boroni borok taisa khaksamung tubuinai manani tai dialogue khlainani joto tribe ni borok no inclusive bongno tubuinai dialogue khlainai bongni problem no bujiwinai samung khlainai nang tunguni sing tini khlaimani abon sin press meet Rajakhor Agulini Nitaini Kokthum Bureau Report Khumpui